Iye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwancho murigeriani Jumatano yari tukuriye komine kane iri mutinyuka no mwaka y'igiciro na 50 onomo asencheri abene ngwakira mu yamono na urukugena kwana ngiri tukuriye ari ngiri torgo chakire mambya gwikabono iga esenchera ngo kwarigania ime yamangana maya kuri gatesini geto kyabene giye Soko TV egatona igoro yenseyemo ngomanya arigenete gwateka koro chinsemo au chorongura gusi na igeme muchi o Nairobi ekero murebwense William Ruto agenda tenetara ya kuri gatatu asorongura gusi iro kwene kyamagendero au asirera tara chibunge au himayense miria ye county ya Kisii ekatiye no yanda mange na ronkwangeretie asege kekero mututonye mbusu kumachanga Brian Achaka Kelvin Magoyi Felicitas Kabendi amona Barnabas Ondari Vonsi na ubaremega yemenya chokunga chibi chama na Mariogi awikire asenchira hire yowe kanu ngoro kwa Daniel Omwaga ayarabosionara mbete ko bakingo kwariganira senchira yowe kanu echibayeka isitinja pineapple no yengense omoise ke gairo kerete one we don't know what happened last night. We are just roaming around to confirm what is going on. Musacho ya mogosirugi mabwaye asenyomba yo kwegokya imeye chiro ya Kiango magena county ya Kisii. Nimekubaliana na Simba Arati tuunganishe uongozi wa county government na national government kwa manufaa ya wananchi wote wa Kisii na wananchi wa taifa letu la Kenya. Itaro ya magendero yo murebwense kutachari tukuria gatatu rero imeyorgongo rwa Gusii. To the students, as a former teacher, I know the power of the classroom to shape destinies. Oswati mwatangani bwense hoganiriyo bunyamasiko yego kwa sechisemi unenchira yemo yogotinya amararo yense. Mesa yamangana mayensa yemo yamargo mwancho muri atogo chakandengana yogo ichani asebono musacha yomo nigasiru mabwaye hasenyombe yemo yo kwegokya imeye chiro ya Kiango utukobogo kera rero ekero musubati barengenere agaisene kuranero obugima bwaye ime yagitalia yemo asekirekera hegakorwe kyoke gasene kuri ngori bagwikira bono nigamenyi bemurunganiriyo komentakana akwichinyomba cyo kwegokya ime yansemiyo yechiriyo ya Kiango muri kito Dominic Onderi nigasenchera yabene akoretara wika mejo nagatona li roboti rokobwatia omusache omukuru ensemo ya Transmaro yoro mu Masai ni gasiri bugima bwa yasenyombe yo kwegokya mechiro ya Kiange ward ya bomba bebungi ya Mochogo barabwe county ya Kisii utukobo kera lerege kora abamenyi benseme yigabaye cyane ire nyagosira ni gari ngino musipati yomo oyo gasene kurwanira bugima bwa yasenya gitare yememo yo mu Cyomagena asikiri bono ikagere bunani go batumugete amaliyogo yo konyarana kibobere engana bone gasaine gokorerwa obotuki erikweno kya egekore keiga wabokire twara chirega sebra to korasi beregento gyaito akini omongwano naba atirete omoise ko ina barenge tabegeti hanga na no musacha nabarenge kanyobeke ruchi hanga lakini amanyi kana bari arwete chimihoro. We don't know why. Echu banoe engense, echu bayeka isichinja. Pineapple. Noe engense. Omoise ke gairo kerete. We don't know what happened last night. We are just roaming around to confirm what is going on. Lazima mnyora akule one uchunguzi kete kwa rumanya ngaki yako. Yako moise ko hiru nyakitali bali yo balenga kama selu. Lakini serikali yakora uchunguzi. Abantu abakunywa maru bari koragira. Nanda bangita basubati. Nje bana tinga ngiti basubati. Nje kunywa maru na buja maji na bas. Ngabaje degi asara gende kya bole kya kawaida. Kini bana rende makweli na bali. Omoise koyo etete takoleki abwanigu atatebye mwana sakoleki asubwalenge atatengi kya tumumundoki omumuro yo lenge gagitanda ingi kya muliete gasababu nere bakotiki nere balenge nere atatikirtiki ekigendrete bakasai ehomati nyagosira nigo yekera na saja iga ekera bono abamenyi becire iga bagasene go ichanira
okomentekana gwechinyomba chio kwegoki onkoboriga kiangeje biashara bindi mbijo nechipajo echina chitokobori ng'abana ng'aitokoi bana mbari gosoma ichekire 22 ng'akibono togokora gogochikosanga ng'enye nepa bono bala basukuru mbai gukwana na omurayo tinete omurembe ase omobaga bw'eramani nigasabira oboterero kwenekwa ekero bono obotuki bwachakigwe ase nchira bene rikomanya ekirete obogima bwa nyagosira gosirigwa. So mimi naambia watu yetu ya Transmara na hapa kwetu Kisii tutuliza amani na upendo, kwa sababu sisi hatujui kifo hii inakuja namna gani. Kwa hivyo tuendelee kupendana, tukae pamoja. Sasa mimi nasema wasee wowote wale mnaingia mahali mnakunywa, saa nyingine muone mahali mnarara namna gani na mnaishi namna gani. Kuripoti rigetsenkia nambe mogien Soko TV kurugaiga ase chire ya Kiango ikotoka gaiga ase wodi ya Bombabwe bugi ya Machogoro bwe county ya Kisii. Eritana ne Dominic Onderi Nyabuto mwancho mureria togotingana ne ingani yogo ichane kurenseme ya Kiango togotambuka wika sense moje siasa bono asomora iwense ya Kenya umuziki William Ruto nigagendera ni tareaye ya magendero hime yorogongo orwabusi abwaseritiko lero Ruto achakire tareaye ase echiro ya mugonga nsemo yebunge ya Machoge borabu abwe asacha kyabene wagachibwe echiro yekerero asenseme yo nonye ni Ruto nigagendera ni tareaye wika asenseme ile ya Nyamache imeje nsemo yebunge ya basi abwe asacha kyabene wagachibwe nyumba achebumenyo ochiaborokibwa abake MTC eyeriye gotoka nsemo yabachi mugabana we county ya Kisii musike Paul Simbarati amona baraibande abobekerana asechi nsemechio niga msaba umuraibwe nse William Ruto kobekerania magendero ao imergongo rwagusi muri kito Wycliffe Orenge nigonera koretaro ya senjere ubekirano na gotoni roboti rukobwatia Neli tukulia gatatu asetaro yomurai wense ya Kenya imiyorogongoro rwagusi abo asiri tukulia lero airetaro ya yagochia achinsemo chibunge cha Machoge borabu obasi nyali bali masaba amana nyali bali chache abo asacha kiretaro yaye imeyomo chomugonga asacha kibene obwaga chibwe chiro yakerero urenchire yemo yoko basira abaone bali abakabake elinde na barabu benyorera sagia yo koruboncherera bwabo. Nimekuwa hapa tangu juzi kwa sababu nimeamua ya kwamba Kenya hii tutaibadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo. Hatutaki siasa ya chuki, hatutaki siasa ya ubaguzi, hatutaki siasa ya ukabila. Tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya. Ni kwa sababu tumesema tunataka hata wewe mfanyabiashara ndogo usifanye biashara yako kwa mabanda ya miti kama hii. Tunataka kujengea soko mzuri, wewe biashara yako ikae na heshima kama biashara ya watu wengine. Asenkwane ya muraibwensi ya Kenya Musike William Samuel Ruto nigate babuna serikali yaye nirenega nganene yokwenekia amagendero achisemo awa imiyorongo rwagusi wasaba bali bako yameria serikali gotware agenda na maroro bagalyo gwesonania na siasa chokoramana. Hawa viongozi wenu nimekubaliana na Simba Arati tuunganishe uongozi wa county government na national government kwa manufaa ya wananchi wote wa Kisii na wananchi wa taifa letu la Kenya. Na wauliza ndugu zangu watu wa Kisii, mnakubali tufanye kazi pamoja? Mnasema niunganishe wabunge na gavana wetu na MCAs tufanye kazi pamoja? So mnajua kuna majamaa wengine huko wako na pepo chafu ya mambo ya ukabila, wanatuambia shares, wanatuambia upuzi ya ukabila na chuki na mambo ya ubaguzi. Mimi nataka niwaulize wale ambao tunashindana na wao, kuna kazi yoyote wamefanya hapa Mogonga? Kuna kazi yoyote wamefanya hapa Borabu? Mnachagua mtu kwa sababu ya sura ama kazi? Kwa sababu ya fitina ama kazi? Ati maono, ati agenda, ati mpango, ati sera. Si mtu ajenge barabara, ajenge soko, aunganishe stima, ajenge stadium, ajenge airport. Si hivyo ndivyo kiongozi anachaguliwa? Nere omugabana we county ya Kisii Musike Paul Simbarati asenkwane yaye nigate babuna nigere bya asa serikali ya county gokore mirimo na serikali nene linda magendero akorekane abo ase amamoche mujumbe mu Machoge barabu amonori bobasi asokota mirimo no murai bwense ya Kenya ikiana nake keire kinsemechyo kaba magega ke magenderero kwamba hapa Machoge na Bobasi kuna accident mbaya imefanyika ya wajumbe hao wawili. Mjumbe mmoja wa Machoge Borabu
na mwingine wa pande hii, au wabunge wako mkuana mkuana. Mheshimiwa Rais, ukienda Bomachoge Borabu, wewe huwezi kuwa malaika. Ujue kwamba bridge ya kwenda Magenje imeanguka. Haya watu, bridge ya kwenda Yokindo hakuna. Lazima mbunge angekuja apembeleze kule Nairobi, akwambie Mheshimiwa Rais, hakuna. Barabara ambazo zilijengwa, Mheshimiwa Rais, mpaka wewe mwenyewe tumekuambia ndio realize kwamba hatuna bridge. Motagete omurai wense kake mwadewa yakisimbo bero mukami mogane tinkame ng'ombe. Sasa tuko ndani, tunasema wacha tukubalie ile maziwa ambayo tutapata kutoka kwako, tujengee watu wetu barabara, shule, maji, amna magani. Nonya nabo nigo bagendera guyakire koko gochia asa bananchi elinde bacheko bachora na kubairani abisi elinde bagenderere nemirimo yabo yokorenta amagenderero gapi mbalenga bagoteba nkonga bale tamu ya kabere no mugaba no kisi mbalenga bagoteba William Ruto asa tamu ya kabere agenda singa mnachagua MCA, si mnachagua mbunge, si mnachagua senator, si mnachagua governor, hata rais nyingi mnachagua. Nione tutam. Wapi tutam ya Simbarati? Wapi tutam ya Simbarati? Wapi tutam ya William Ruto? Wapi tutam ya Zahir Chanda? Esabali yo murai wense ya Kenya amona baraivande kurwa sensemo ya gusi nigo bagendera itara ya bugochia asensemo ya bungi ya bobasi asakwanira abantu asegeti Kenya mache bagenda asomo cyo masimba wasaigole chiro ya kerero oika asomo cyo keumbu nyari bari chache asachakia oboro isebwe para kilomita 50 abago ko bokeria bamenyi estima ime nyari bari chache gotera asomo robelio o last mile connectivity inguripotire Soko TV kurwa se county ya Kisii Retariane Wycliffe Orenge mwanchu muligereria na asetaro yaye yeritukuria gatatu imayorogongo rwa Gusii nigo ritukuria rero umuraibwense Dr. William Ruto aigora bene hechiro ya masimba asatebere muna eganga yaye yanene no crosseria mama mboga ensemu ingi yabagokorera obwonchorere bwabo yagati yabarai abo barenge no muraibwense muno muchumbe bwebunge yo Dr. Daniel Manduku ujona lyambu ya mono muraibwense asoko igora bene echireyo Ruto boigo nigakoreta yawe etaro yaye goika asensemo ye chireria ya Keumbu Muliketo Petro Machini nigatana burabwe ya masayemo na gotona lyo roboti na rokobwatia Asitaro yo muraibwense Dr. William Ruto richukuria gatatu nigatara chichiro ao ochakaime ye chiro ya masimba na bigo ime yensemo ya Keumbu asayene kirimna abananchi nigo barachugochora barayabo bakorire mirimo na koraga barayiba kwa mirire serikali ya Ikiara. Mimi nawauliza, wakati mnachagua kiongozi kwa sababu ya kazi ama sura? Kwa sababu ya kazi ama fitina? Kazi ama matusi? Si kila mtu anachaguliwa na kazi yake? Ama mnasemaje? Si kila mtu achaguliwe na kazi yake? Ndio mimi nimeambia hata wale wanajaribu kushindana na mimi, elezeni hawa wananchi mpango yenu ni gani? Muraibwense nigaigore chiro ya masimba asayene kirmanigo erachugo konya boni abakaba ke kwigenderera sobonchero bwabo bakera rituko. Nimefika Masimba kwa soko ya Masimba iko tayari, hii nimekuja ku handover. Masimba hoye! Sikizeni watu wa Masimba, ile soko tunajenga sio hii peke yake. Tunajenga soko 22 hapa Kisii kama hii na ingine kubwa kuliko hii. Nyinyi mnanielewa? Tumewapatia shilingi bilioni 2.5 ya kujenga masoko ili wafanyibiashara wale wadogo, wale walikuwa wanadharauliwa ati mama mboga, wale walikuwa wananyeshewa, wanapigwa na fumbi, wanavikwa na jua, sasa watafanya biashara yao mahali kuna heshima. Hii soko yenu hii iko na mahali ya kuuza mali yenu. Hii soko iko na storage. Hii soko iko na cold room. Hii soko iko na mahali restaurant ya nyinyi kwenda kutafuta chakula.
Omochumbe bwebunge ya Nyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku nigo amwirana irimbuya samagendero ayanya kubaga wikirania sensemeyo. President William Ruto Masimba. Asante sana Mheshimiwa Rais na karibu hapa kwetu Masimba. Mimi nina furaha isiyo kipita kifani kwa sababu nilikuja kwa ofisi yako tukakubaliana tufanye kazi na wewe na ukaniuliza ningetaka nini kwa watu wa Nyaribari Masawa. Nikakueleza sisi Nyaribari ile kitu ambayo imetusumbua kwa muda mrefu ni barabara zetu. Na leo umekuja hapa umehakikisha ya kwamba ile barabara kubwa kutoka Keroka, Iwacho, Kiamukama imekwisha. Asinseme ya mugabana bwe county ya Kisii Musiga Simbarati nigarire ira guca kugendera gukora imirimo na serikali nene ire wakonya abananchi. Nyinyi watu wa Kisii, mimi kama mfanyakazi wenu, yale mlioniambia ndio nayafanya. Na katiba inasema county government lazima ifanye kazi na national government, na hiyo ndio tunaendelea kufanya. Mimi kama deputy party leader wa chama cha OM, baba alipolala alituambia tubaki na baba ambaye ni wa chama ya UDA. Nigomona bara yabo bagikire siasa chobogesa ko nakurira guca gukora imirimo n'abara ibonsi eri gukonya abananchi. Yule mtu wa pepo chafu ya ukabila ako na haki ya kuambia ni nani mtamchagua. Akwende asikwende, aende asiende. Ndio mimi nawaomba kwa heshima, ndugu zangu watu wa Keumbu, mimi niwaeleze Kenya haiwezi kubadilishwa kwa mambo ya matusi, ukabila na chuki. Wale watu wanatuuzia ukabila hapa Kisii, sisi hatutaki. Jamii yetu inaishi Eldoret, jamii yetu inaishi Nakuru, jamii yetu inafanya biashara Kisumu. Hatutaki maisha na siasa ya ukabila. Siasa yetu ni maendeleo. Ukileta hii barabara tuko sawa, ukileta market tuko sawa, ukileta stima tuko sawa. Mimi nimesema nataka niungane na viongozi wote wa Kisii tufanye kazi ya wananchi. Nyinyi mnakubali tuungane jameni? Mimi nifanye kazi na Simba Arati, nifanye kazi na mbunge wenu, nifanye kazi na mama county, nifanye kazi na MCA wenu. Hebu nione wala anasema tufanye kazi pamoja, tufanye kazi pamoja. Kuripotiria Soko TV kurwa Keumbu ime yensemo yubunge ya Nyaribari Chache County ya Kisii Chempethuel Machin. Makofi kwake tayari. Thank you. Na togotigana yo mwachumulia tigatoske mutu wika ase county ya area ya Nyamira ase bono abarimu ba Nyamira ba ECDE inse yeli abuliriya kunopet gose Kenya Union of Primary Education Teachers nigo bagoso yeli county ya Nyamira ninga ningo mbarigo chia kugenda kerasi ime ekera chiskuru cheregorwe ase kirianga bagote abanga county yo Nyamira teriko bakana korengana ne birengo birubekire ne kyombekiria yo kurenge meshara imeyense ya Kenya SRC bakwana imeyense moya kebirgo moja bunge ya West Mugirango mu county Nyamira abarimu abo nigo abona bamusabire umugabana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo ko bategerera hase bayigo bamuganiriye ko barika abarimu bande boikeranu. Solidarity! 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 Nigo abarimu ba ECD ase county ya Nyamira enseri ya buri ya Kenya Union of Primary Education Teachers kuno bet arariringa mbago cha kwirane klasi ime nyore county ya Nyamira ensi yo mugavana Nyamira Amos Nyaribo tigo cha kobakana korengana ni kiwango kibekire na SRC. Solidarity forever, for the union makes us strong. Abarimu ekerenga gitu tutagete otomento mashahara ito otwakane according na salaries and remuneration bunegoteba nsengencho ya imeshahara ya abarimu ba Nyamira. We all understand abantu bakudetermine imeshahara ya abantu bonsi PPS ya Kenya na abantu bakuruga SRC, Salaries and Remuneration Commission of Kenya. Ere kutusaidia imeshahara ya abantu bonsi. Nyamira County Government abantu bonsi bibarikira serikali wako according to SRC Commissioner guidelines, except abantu bakuruga early childhood education teachers. We are wondering ingi kwa governor na serikali yetu ya Nyamira
eko neglect ya barimu era yababagwa yabakana buna bakorenge omugaba naire ribaga ria bwango anyare koiraneria amairaneria amabori atwaboririe abarimu bakanuna korangana SRC na abarimu barikwe erinde gasi agendero nyita gokorabo esukuru geko igoru ndo changa abarimu osaba nonga kimwara goteba abarimu batebire ngambali kogenda sukuru SRC no work batebire nga SRC onyete iyo gasi teyo bagukwana rero ime yomochuke birigo bare no borobo nene nigo bereire ogwakano kwengeria nke gento kiagerere obogima bwabo gokonga kigima kere umwarimu diploma gosomia secras ya ICD awakanwa 12,000 ekere audio certificate awakanwa 8,000 Chwes chito eto wakwa na special salary ere 12,000 EU diploma na certificate 80,000 Bono go commenta allowances inke na kende diploma ya 20,000 a flat rate 20,000 ki rate binere ya Kenya obogima bwabeire obokon kwandole loan pengi wata kogosabe loan wakani unga bono igato gwetaniga usena boraga ni kwende top up wanyora ebairi babegete tuikonyara konyora top up nabiko nyarekana abana baseri uwasinyunga yoko genda nonya ni emergency yo katuri kunyara gusaba asabari mu bari ba ICD barigetwe inse yentunda ya gatatu asomwa ko 2018 nigo korengana barabugo ikirabona iga batarabe kwa senjera ya permanent and pensionable gento baborie county ya Nyamira henyare ko bage korigereria bo ikiranu abari mu ba phase 3 yo barigetwe omwaka 2018 bakaba mbaka mutienyuki anda bataye kuchibese chiabo bakaewa lakini mbaya wa the arrears chia kurmaega nigo baborie county ya Nyamira henyare gotegerekero ky'umwarimu OECD asebarero ngegati y'abarimu nigo bayitire ase ogotwara stress bangonye ndiko kwa statistics ndonga sumaka gwe kwa rero twasirije abarimu ekingagirite buna stress teringa gosena marwige motari kunyara kumanage ndibona togoja twachira so gororo ntogwatse gende yonsi naye lakini totaite buno kerike bwenete gokoreka gekorekana singa kichiroro Nerebiya bari mu ICD barigereria barayi bariya bakobeka abari mu mutwe meeting ya itonja bwato butantano bonge sana lakini ndakitengira neri bari ndabaroke unabakubwa baito mbiyamono asoko nyara ko to enebo nakiribanya to enebo egere twanyora komerana nabarimu oyo minto James Kimoni oyo aspiring governor twawake irembo yamono isengenje kero twatanda ine tutamaite ne tutobo ikirasinga kechi ngwasaiti support yao we shall never be divided Steven Nyarike Monde Ensoko TV Kebirigo county ya Nyamira for the union Mwancho mugeri ato tikidechidege kamerongo evere nisa to igori nsemo ya bana marago bakikirabu no tokere mutumo kumotanga nikino tomasoka kera na tore tuchiko kumanya bunagenda tebatika korwa chinsemo roboti ruerwa nigonko manyibwe senche yobwe kanunga nigo rwane bonera Steven nyari kiembunda tomasoka ekekere mutunko na tore namangana maiya kurwen soko TV senche ra yobwe kiranu Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Asumuro burigocha ububuremi n'ubutugi. Kero twarenge go ikaransa to korigerera ingombe kira to amabera mange yatwanyorete na freshions ndiye kira soko rwa mabera iye kagera rende tuga chiombe chi fresha. Makimo maintain meat production na hygiene. Obo chenu bwa mabere, ma chiombe cha mabere, montate ita mabere yani
clean milk amabere mnali no tumna amabere ara marabu mona bataiti ini muna demo farm na kimo maintain milk hygiene na bigo milk production as a enseme go yino yobole mi obiga uchombe cha mabere na inge ekere gotara isikari konyorori na beko kumiswa labda maragoma na wocha ya umiroko gore ya tengeriri ya basara somoreni ona mbiye kere tugire maiga na liko nya ko monitor rero na kiabuka mambi na kiere kira lito ko ne ko boka na boko nya ko monitor Jumanne chinsebiri chabutuko numwiroro ye Jumatano chinsaisano nemo chamubaso tebyo ngo mwacho muligili utaite go chakobo tuwe chombe chikana mono freshian igoro yokorosia egesumbu nikiga usansense mo ya zero grazing the features sigente kade kwagacha useke wande kade kwagacha gichombe specifically cha mabere magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 onye kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu yensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabako yaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia tasta ngachaka ndiferpo ngoira samago wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaibiri chabutuko imeya Ensoko TV uboroso bumugusi.
Eye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Wanchu muriria karibu na ende senchira ire yowe kanu togendra gusanga mangana maya egetone egensa ya mo ya bon margoba bono nigo musubati mutangani wense ya Kenya musubati Rachel Ruto nigo na ende bono abarganiri goseni gat aganiri bunyamase bonene kwige kwa asensemo y'ikisemi buna enchira ya mo yogotingia amaro yense ya Kenya amatukari mutwe okwana kurwa senyombenene eyoborai ime ya State House igemi mu Nairobi nigo bono abaganiri asarigani abarokibwa chimi gose abarokibwa 95 awe somibwa insemo roberio Oruto Family Foundation nigo bono atebire amubaku waterana ne foundation ya Mark Foundation Recho nigaterebuna chisemi na chio chirabeke ense ya Kenya asebirengo obyegoromono wikabono nigo moroberio yo Oruto Family Foundation nigo okobasomya abana bamura 43 naboiga abana banyaruka 42. Let me express my deepest appreciation to the Mark Foundation, Dr. Frank Sternberg, the chairman, and Dr. Rasha Khalej, the CEO. Your commitment is not simply support, it is a vision. You have chosen to invest where it matters most, in the mind of a girl and in the future of a nation through your program, Educating Linda. When you educate a girl, you do not simply teach her. You awaken a force that can transform families, communities, and generations. Today, 47 girls, one from each county across Kenya, carry that promise. And to you, our girls, you are not just recipients of support, you are the seeds of change. This program is not just covering fees, it is clearing the path before you and declaring that your future is greater than your present. To the students, as a former teacher, I know the power of the classroom to shape destinies. Walk in with confidence, study with discipline, and dream without limitation. To the parents and guardians, today belongs to you as much as it belongs to your children. You have endured sacrifice, held on in moments of doubt, and believed in them when circumstances made it difficult to see the light ahead. And today, that faith is being rewarded. Your belief has met opportunity, and it now stands before you as a future full of promise. As the Minister for Gender, Culture and Children's Services, I must tell you that I serve in one of the best ministries. The ministry, we call it the Ministry of Software, where we deal, thank you, where every day we are dealing with gender. Gender is men and women in a culture where they bring up their children in the way that they should be. We read, I remember when I took an oath, I was given the Constitution of the Republic of Kenya on one hand, and I was given the Bible. And it has made sense to me that every day I have to read that Constitution and I have to hold the Bible to pray for the children of Kenya. And I want to thank you, our partners, for coming to support. Na toguska mutu mwanchu muriria bono nigo mwene babo gaziri na bawe go yoro mugaziri we wizara ya manganiki nseche isko Musalia Mudavadi aburia barai ao hamo na bana siasa kwebekare ne kisegi chege siasa anene bosi bobo chorio bonne ebore bosi bobo mwaka 2025 nebere Mudavadi nigaya kwanira yakurwa imeye county ya Mombasa asa chakebene bikaro bya gatano limo bya legislative summit ibye county yeyo ya Mombasa. We do not encourage violence as we head to elections. We should not be underwriters of violence. We want a democratic nation, a democratic process. That is where we shall build our nation. And that is why I'm asking you this fundamental question. What is the economic value of peace and security? Government legislative agenda, in this case, refers to the policies, refers to the bills, and refers to the statutory instruments that we develop across the executive
for transmission to Parliament for approval. And Your Excellency, I think going forward, because this has really worked to iron out the overlaps that were there before and ensure that there is seamless engagement between executive and Parliament, I believe going forward, county governments will also have to borrow this so that we ensure that there is seamless engagement between the county executive and county assemblies, because we need to work together to ensure the objects of devolution are delivered. Honorable Prime Cabinet Secretary, the hot potato at the Senate is accountability. For whom much is given, much is expected. We will not blink, we will not see dead ground. You must account for every shilling that the toiling and moiling Kenyans give for devolution. So Kenyans, be prepared. We shall hold them to account whichever way they want to go. I'm honored to address you at the 6th Legislative Summit. The coming together of members from all 14 counties for this summit is more than symbolic. It reflects a shared understanding that the everyday realities of Kenyans, whether in Tana River, Kakamega, Kilifi, or elsewhere, are shaped directly by the decisions you make within your assemblies. At the heart of devolutions lies a promise that governance will be closer, more responsive, and more accountable to the people. Whether that promise is fulfilled depends to a large extent on how effective you exercise one critical function: oversight. Na tugutigana yo mwancho murigeria bono nige kiombekeria gia Ethics and Anti-Corruption Committee EACC bono nigo kerukuboria guchia asabararia kubwatia chiraboti go ikomwerio na chiraboti chiria chibokurumi korengana ne kiombekio nigo gia tebuna abararia nigo bakumurekera ekero monto abekirubi ararioka na gotiga kubwatia chinga keki na kigendrete gukwana kurwa haso omuchio Nairobi abararia gose abaraye bekiombekio nigo barurukuboria guchia asabariki amangana maya kweneke buna chiraboti chiria bakoraria ne chobwene na tibali kurara nsemenda yonsi chingaki bakoraria. Secondly, we have the question of ownership structures. Ownership structures in Kenya's media landscape play a significant role in shaping the content, tone, and priorities of news reports. The concentration of media ownership in the hands of politically affiliated individuals or groups often creates biases that influence how stories are covered, particularly those involving corruption or government accountability. This alignment compromises journalistic objectivity and reduces media credibility as a neutral watchdog, because owners pay the piper, thereby calling the tune and the tone. So you must be aware of that. Thirdly, there is editorial independence. The ability of journalists and media institutions to operate freely from external pressures is the cornerstone of ethical journalism. Kenya is often hailed as a beacon of press freedom in Africa, supported by a constitutional framework that guarantees freedom of expression and the press. I think that all lovers of freedom, all lovers of democracy must truly celebrate and must fight for freedom of the press. Let me address the imperative of professionalism. Looking at the media through these dimensions, it may at times appear and indeed feel like it is all gloom, leading to despair. Permit me, therefore, to suggest a few guiding principles, modest in expression, yet profound in consequence. First, anchor your reporting on evidence. Remember, I talked about where is the defense of truth and justification. If you have the evidence of that which you've reported, you can say what I said is truth and what I said is justified. So anchor your evidence, your reporting on evidence.
Mwancho murigali ya chapter kejideka 39 igoro yensa yemo ya bona maragoba nabuno ngwikira mweri obongana maya senchirere yowe kanu kuremesa yito yamangana maya yensoko TV kwende to masobuska kera kechura kachinse to chamaragoba ninga nendo ka tramangana ayu amona yanda mange buranga twateka kurwa chinsemo a chi orogongo ruiga ruense ya Kenya nyoranga bali barengemega yemenyoncho senchire abi yo bene kwene kyanga chibichamo na mariyo yabereko bakawikira busore ayo mwancho murigali namo ona Brian Chaka Festus Kabendi Calvin Magoi amo ona Barnabas Ondari nkoro kwa Daniel Omwaga toro maragoba oromo twareru